Inkinga yabantu abangafuni ukulalela abajaha nokuphawula. Umuntu ajaha ukuphawula engafuni ukulalela ukuthi inkulumo ithini. Njengoba nani nibhala amaphepha nje, kunabantu abangafuni ukufunda udaba. Umuntu afunde nje isihloko bese eyophawula ey'nkundleni zokuxhumana engaluzwanga udaba ukuthi lithini. Yingakho-ke nje uthola ukuthi banenkinga yokuthi befike bekhulume kakhulu bethi uKhuzani uye eDubai egana umfowabo kweqiqibe engibona odwendweni sebeyodilitha lawo mapost. Bebone u17 minutes bengakayilaleli ngisho uyilalela ingoma. Bekhulume kakhulu mase belalela ingoma sebeyagijima futhi beyodilitha. Ingoba abafuni ukuthi beyinikeze ithuba lokuthi bephawule ngoba into isifike esiphethweni sayo. Baphawula nje ngokubona nje isihloko sebeyaphawula. Yabo, so basazoloku beqhubeka beba nalezo nkinga. Ngifonele intatheli izolo yeSolezwe ibuza ukuthi nakho kukhona ukukhuluma ukuthi wena ugxeke ukuthi abaculi abangafeature abaculi bakweminye imikhakha. Ngathi mina ntatheli leyo nkulumo ikhona page lami, ngicela hambe uyelalela bese uyabuya kuyangiquotela la engisho khona lokho bese siyaphawula. Ehambe uyolalela in 20 minutes yabuya athi hayibo sengilalele honke akukho ngempela la othi khona ku wrong ukufeature futhi abaculi abangafeature. Ngathi mina kunjalo ke abantu banjalo ke bayawuphendulela nje abantu inkulumo ngoba besuke befuna ukudrive iagenda. Uma into ingadrive iagenda yabo abayinaki, kodwa mangabe into befuna ukudrive ngayo iagenda yabo bayakwazi ukuthi beyinake beyiphendule ngendlela bona abafuna ngayo. So ke engifuna ukugcizelela kakhulu ukuthi namanje futhi mongahambe uyelalela akukho la inkulumo yami ethe khona abaculi abasokufeature abaculi bakweminye imikhakha. Why? Vele nami ngiyakwenza lokho, ngiyabafeature nje abaculi bakweminye imikhakha. Leya nkulumo leyana iwukuncoma nje amandla kaMaskandi. Sibonile sonke ama-video abantu bamapiano becomplain ukuthi how come ukuthi uMaskandi ungahlala phezulu kwamapiano. Leyo nto leyo iyenziwe abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi ukuthi bestreame ingoma zethu. Zakwazi ukuthi zize izithophe zadlula ngisho abaculi bakweminye imikhakha. So ke ikuphi ke inkinga uma ngincoma phela ngiyinsizwa mina. Indlela engikhuluma ngayo angikhulumi ngokumasaja, ngikhuluma mina iqiniso linjengoba linjalo futhi angilimasaji. Ngizokhuluma mina sakubongela ibongo kayifakwa shukela. Ngizokhuluma sakubongela kodwa khona ngikhuluma iqiniso ukuthi lento leni iphakamisa amandla kaMaskandi. uMaskandi uyathopha without bona labaculi bakweminye imikhakha, because ngeke sikufihle vele ukuthi abanye abantu basabukela phansi uMaskandi bayitshela ukuthi uMaskandi ungaphansi kwamanye ama-genre. Basitshela ukuthi vele kuze thina sizokwazi ukushaya amamiliyoni kumele silande bona nabaculi abahlukahlukene beminye imikhakha aba-strong kuze sizoshaya amamiliyoni, kuze sizothopha kuma-charts, kuze senze yonke into. So ke now if usithopha kuma-charts without ukuthi siba-feature, that's why leya ntombazane mazibhala nje ngaphethe okugcinisa ikhebisi piano yazi yabuza ukuthi how come banetata-ke laba bama-Red Nation ngoba kuthe kuphuma i-album bese ayisiboni isizathu because asibafeaturanga bona, yabo. So that's why ukuthi how it happened, yenzakala kanjani, yabo. Wamchazama umchazela leya nsizwa ukuthi labantu banabalandeli abaloyal, bane-fan base of which into emnandi leyo ukuthi namhlanje simas-release laba bantu beminye imikhakha besidiscuss ilokho amandla kaMaskandi ukuthi uMaskandi sebe-introducekile la kule space sane sethe digital kade bebengasinakile. So ke siyakwazi ukuhamba sodwa siyimele siphinde futhi sibathophe ngaphezulu because aba-understand ngoba bazibona ukuthi kuze ngithophe kumele kube ukuthi ngihamba noKabza the Small, kuze ngithophe kuma-charts kumele kube mhlawumbe ngihamba noCasper or ngihamba noNkosazana Daughter, yabo. So if ngithopha without any of them abamaziyo, so that's why bebuza ukuthi how come ukuthi uMaskandi can top amapiano, yabo. So ke lonto leyo mangiqhambisa mnokhosini ukuthi
laba bantu bazi ukuthi kuze sishaya ama-hit, kuze sishaye ama-million, kumele kube ukuthi sihambe sayopika kwezinye iy'ndawo. Namhlanje siyakwazi ukushaya ama-million ngosuku without sipike abantu bako hip hop. Into leyo kumele siyiqhakambise futhi singayifihli. Why kumele ifihlwe? Ngoba phela into enhle leyo eyenziwa futhi abalandeli bethu, uyabo. So-ke bona-ke mabethi-ke umuntu uma ethi umona, ngiyaxakeka ukuthi umona onjani. Umona mangikhuluma ngokuthi ngishaye imiliyoni without ukuthi ngifeature umuntu wanye gender, amangani lawo. Why kanti manje kuthiwa amanga umuntu uma ekhuluma iqiniso, phela iqiniso lelo, yabo, ukuthi sishaya amamiliyoni siyawaphindelela singabafeatureile abaculi bakwamama gender. Akaze kwawumona loyo, yabo. Ngiyaxakeka-ke ngoba lo mona abawubona kumina, bawubona kuphela kumina. Uma kokubona ngazi-ke noma ubizwa ngani, jealous, kushuthi kufanele siyibize ngesingisi. Ngoba phela uma ngabe kukhulunywa ngomona, sikhuluma ngokuthi uma ngabe ngihlukanisa unyaka kube khona umuntu ozophumela obala ayothi ngiyivotele, yabo. Umona-ke loyo. Uma ngiqhamuka nabalandeli abaningi ababize ngamaphara, uma begqoka imfaniswano athi ngibaphe iy'kipa, yabo. Into ongayifanisa nomona, uma ngihlela umcimbi kuthiwa kuwona wakho umcimbi, yabo. Nawo babo womona, yabo, ukuthi inazo into engabizwa ngomona. Uma ngiwina iy'ndondo kuthiwa ezamalahle, umona-ke loyo. Kodwa ukuthi ngizothi mina ngishaya amamiliyoni kodwa ngingahambanga nomculo kwenye igender, umona onjani iqiniso? Ngoba phela iqiniso lelo kanti alifuneki yini kanti waye kumele nibozwe iqiniso. Hayi, msanokudlala ngathi nina. Senifuna manje ngingakhulunywa iqiniso ngoba nina mhlawumbe nidondolozela ngalonto. Manje sekufanele sithuleke icezwe lonto, icezwe. Hayi, uma ngabe najwayezwa bafowethu, ngeke-ke thina sijwayele thina ukuthi asizukuphawula, kusho ukuthi asizukukhuluma phela manje, ngoba phela yonke into esizoyikhuluma izohlaziya. Iqiniso nje lisobala bafowethu, alidingele kulokhu litotole kwakushona le nale nale. Abantu bethu abasithandayo, basilandelayo, bayastreama manje umculo wethu, and ama-hit siyayishayela singumaskandi. Yebo, singawashaya futhi sihamba nabo abaculi bakweminye imikhakha. Akulona futhi icala lelo, akekho othe ku-wrong lokho. Kodwa ukuqhakambisa ukuthi lento le isayibambile i-identity yethu singumaskandi, ukuthi siyakwazi ukuphakama sisodwa singaxotshwe nalutho. Into enhle leyo. Kufuna ngabe kukhona amavidiyo ayincomayo lonto leyo, ukuthi bafowethu yazi ukuthi phela bese kubukeka sengazuthi umaskandi kuze uphakame kumele uyoxuba abanye abantu. Kodwa uma ngabe umaskandi uphakama uwodwa, umaskandi bafowethu uyakude. Apha amavidiyo anjalo uma sineqiniso siqonda ukwakha, yabo. Ifihlwelani lonto leyo ukuthi siyahamba sodwa noma ufuna sidondolozele sonke? Hayi.